Fayam fire, fayam fire, fayam fire, fayam fire, fayam fire. Duraan dursee waggaa tokkoo fi ji'a afurii fi balaan addaa wayii na qunnamee ija kanaan argaan turre waggaa tokkoo ji'a afur yeroo jalqabaatiif mana yaalaan hin deemin hin jiru qarshii fixannaan waan bakka ofirraa hafee dhiise garuu guyyaa torbee tokko akkas hin guutu gara zooniitiin gara aanaa keenyaatiin dhufee nutti himame akka carraa ta'e anumatti himamee uummata dabarsinaan jedhan uummata san keessaa tokko jedhee uummataaf illee dabarsee jira. Anis irratti hirmaadee akka carraa buraayyuudhaan eeggaddana jalaa ka'e wantumti kun dhugaadha natti fakkaanni nan fayyasiseen garuu duuba deemee dhufeetuma asitti argadde doktoroota seektara kanarra hojjetan hunda isaanii galateeffachuun barbaada tokkoffaa eeggaddallee asan bulee iddoo bulmaataa mijataa na qopheessanii kaleessarree gargaaraa koofaana qoricha naa kennanii asitti na tajaajilaa bulanii har'a kinoo akka nama addunyaa lammaffaa argeetitti baay'ee iji koo kan waan tokkollee parsantii lamaayyuu naan argitu dhibbarraa kanaaf amma immoo iji kiyya sirriitti na argee kanumarra immoo nutillee qoricha nu kenname kanarree hojiirra oolchine kanarra guyyaa torba har'aatitti cheekaappii fudhannee nama sirriitti qulqullaa'u jechuun barbaada. Itti aansee immoo namoota hin jira namoonni naannoo keenya namoota akkasii ergaan kun yeroo bira ga'e hojichi kun dhugaa itti fakkaanne hundaaf dhaamsina ni qabu akka wanta kana dhufanii yaalamanii akka kokonatti fayyanii jedha galanni nani qabu seektaroota magaalaa keenyarra hojjetan hunda isaaniitiif fayyaa kabaja isaaniif haa kennu baay'ee nu galateeffatanii jechuun barbaada. Ija koo yaalamuun dhufe iji koo dura waggaa 5 naan laaltu turte iji bitaa koo kuni naan agartu turte har'a garuu kaleessa dhufeen yaalame bilisa yaalame erga na yaalanii boodatti immoo har'a dhufee yoo nan saaqamee ilaalu ilaala guutummaan guututti iji koo hin agarte jechuudha. Parsantii 50 ilaalte turte. Har'a garuu parsantii 50 ilaalte turte haa ta'u malee immoo hamma dhufee yaalamutti guutummaan guututti ilaalte jechuudha agarti. Mana yaalaa dhaqeen ture. Moora ture moorri isaa habishaatu naan jedhanii ture. Yaa waan dhuunfaatan deemee ture humna kootii ol waan ta'eef addaan kutee annan dhiisee ture. Ammumaan jedhu bareeda gatii malee egaa bilisa. Haalli hojjetamne bilisa haalli isaa waan jedhu bareeda haala gaariidhaan nu ilaalanii tajaajila gaarii nu kennanii ergan tajaajilameen boodatti immoo guutummaan guututti akka jalqabaa sanitti iji koo guutummaan guututti agarti jechuudha። እንግዲህ የመጣሁበት እኔ አጋጣሚ ለሌላ ሕክምና በሄድኩበት የአይን ችግር አለበት ትንሽ ትራኮማ የአይን ሞራ አለብህ አሉኝ ጀምረዋል። ይሄ ከቆየ ሌላ ችግር ይፈጥርብሃል ሲሉኝ ያንን ቆይቼ ነበር። እሺ በምን አይነት ስላቸው ቀጥታ አላርት ጻፍልሃል ሪፈር ጻፍልህና ሳይቆይ ግን መሄድ አለብህ አሉኝ። ያንን ትንሽ ቆይቼ ነበር ባጋጠም መልሼ የነሱ ጋር በሄድኩበት ይሄንን ስልክ አላዝንም ግን ሰበታ ከተማ ላይ በ23 ነፃ ህክምና አለ ያንን ብትል ላትን በጣም ትልቅ ቻንስ ነው አሉ። እሺ ቢያቸው በጋራ ከንቴ ከተማ ሌላ ጉዳይ ባወጣው መኪና ዞሮ ሲናገር ሰማሁ። እንደዚህ ነገር ነፃ እንትን ህክምና አለ ያደረግነ ነው ተብሎ ሲነገር ያለምን ሳልቆይ አንድ ቀን ድሬ ቀጥታ እዚህ መጥቼ ተመዝግቤ ያው ውጤቱን እስካሁን ባየሁት መሰረት ታከምኩ። ህክምናዬን ነፃ ህክምና አገኘሁ። አይንን ትራኮማ ወለትም አንድ አይኔ በምንም አይነት ግራ አይኔ አይም ነበር ማንኛውም አይገልጽ ነበር። አሁን ነፃ ሁኜ ነፃ ያየው ነኝ። መድኃኒቱን በነፃ ወስጃለሁ። አጠቃቀሙን ተቀብያለሁ። አይኔም ራሱ በኔ አይነት መድኃኒት ራሱ አያስፈልገውም ብዬ አስባለሁ። በጣም ነፃ ነኝ። አሁን አይኔ አይቼዋለሁ። ነፃ ነኝ። በጣም አመሰግናለሁ። ምስጋና ለእናንተ ነው። እናቴ ሁለቱም አይኗ ነው የማይታያት ሁለቱም አይኗ ነው። ከአንድ ከ6 እስከ 7 ወር 5 ወር ነው እንኳን በደንብ ያወቁት ከ7 ወር በላይ ምንም አይታይም። የሄደች ከግርግዳ ጋር ተቀጨች። በጣም ጎበዝ ገበሬ ነበረች እናታችን ማለት ነው። ለኔ የባሌ እናት ማለት እና አሁን ባለፈው 15 ቀን እየዞሩ በመኪና ይናገሩ ነበር። በውስጥ ሁሉ በሸለቆ ውስጥ እየገቡ ነበር የሚናገሩት እና ይሄ ነገር እንዴት ነው ብዬ መጣሁ። አርብ ቀን ብቻ ይመጣውና ለአብርሃም አናገርኩት። ሳናገረው ምንም ችግር የለም ተመዝገቢና ስማቸውን ተመዝገቢና
ቲጂ ያለ ስልክሽ ይናሬ እሺ ብዬ እኔ መጣሁ ተመዘገብኩኝ ስሟን አስመዝግቤ እሷን ስም አስመዝግቤ ማለት ነው መንበረ ቀደና ሆኖ አስመዝግቤያት ነው 80 ዓመት አስመዝግቤያት ልክ እዚህ መጥቼ ቤት በ15 ቀኑ ደወሉ ሙድለታ በጠዋት መተሽ አይኗ ይችላል አይችልም የሚለውን ቼክ እናደርግና እንሰራለታለን አሉ መጣን ስናያት ሁለቱም አይኗ አያይ አሁን ግን ትናንትና እሑድ መጣን ሰኞ ለተፕላስ ነው ዛሬ አይኗ ያያል ከመደሰት የተነሳ ያልቅሻ ነው የሚለው እግዚአብሔር ይስጣችሁ ያልኩት በጣም ነው ደስ ያለኝ ስለሷ ማለት ነው ከግድግዳ ጋር ትጋጫለች ሰዓቱን ማጣጣም ነው አታውቅም በቅሻ አትልም ሰው የሰራው ነገር ስለማይጥማት በራሷ ስለሆነ የምትሄደው በቃ እኛ ስንሰጣት እንኳን የምትበላው ነገር አይጥምም ራሴ እሰራለሁ እንደዚህ የማይሆነው ግን እግዚአብሔር ይመስገን አሁን ግን በጣም ነው ደስ ያለኝ በእውነት ለመንግስት በጣም እንጃ ምን አይነት ምስጋና እንደማቀርብ አላውቅም በጣም ነው ደስ ያለኝ አሁን አይኗ እያየላት ነው እናንተም እግዚአብሔር ይስጥልን እናመሰግናለን ለሌሎቹም ለሰሩትም እናመሰግናለን